batata mbuti ba mama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo kunima kukanga bantu kerika tutamona mapurisi metu mansi yikongu kumbanza matadi kuntwala o maire de la ville tuka ki yaki nsambwari ye mukilendi kikume mosingo na april infugo tuna kerika futezaya nde baksiri moku mu bantu baba bokrilanga nde bakuluna baba tavualanga na ndemba ma kukati kikisiunga kimatadi ye bisiunga dia binkakankaka ye bakeri twala bamuangi sinsangu mukinzori kumezodi ngona april musiuka ye kirka bakebengi bakerigana bakerikibeni bayangalala buba mueni bo bantu bakangameni muntu angu babasongeri kunkangu kunsuka kirka banatukini peri ye bawu munzila kinsasa kuna kubafudi bakila ndeki mukusafo benda kuna kanyama kasese kumusi ye bantu baboloko bankaka babatukiri mu nzozi nkori zinkaka bosu ikumuanda ikuboma ye zikoko ni matari diaka ufatizaya ne bakulu bana peri bankaka nzengwa wi salama bankaka nzengu kanika isalamako mumemona gisalu mtinu maire de la ville mesala gisalu nandi yake gisalu pila isalaminaka samuna iki bana betu basina kuwa malongi ya betu bapaka ba uve tata na mama ye pesa malongi bana yeso kuwa ve ega tangu bamekanga ye bamelata yikuni ngosala bilanga bapaka ba memma kusufuri diaka bana kukanga ma abe na mona bana kukanga ma bana kufua samuna nini nye mwana ye bana kuwa malongi ya tata na mama ve beno mebikana beno kuwa malongi ya papa na mama beno bika desordre bebe kuhusiwa masheti bima yimbi na sadila beno bika yao sama luzinga beno kwa mbote konsega muna pesa wa mama songeza bake mwana nge angefana ba group mingi baka mwana nge encadrer na inzo ani bika kona tambula na ba group mingi po batu ina ba group yana levo na inosa meta batu agent l'ordre ke kuza ko yakanga bawo yande angefanda pe victime donc nge mama tata soki mwana yake na ba group ina katula yani natani na inzo nge dikani mbote sam nge bika kudila fasoba mama gena kudila kerika bantu babena muna mafamilia bamwene bantu bawu beri ku Kinshasa kerika bakere mpasi zimbundu bufwana bidilu yenkwetsa zimbenu zikerigana mumbela mfula kubi kala zilutiri tuka kiyantikila mugufua ya dibadi dimabukilanga vo sokol kuna mbansa iboma kirika butuna boboni mugufua kaka muyina malembi buna bamfumu banti mutala mubena disongila muna mesungolo mabawu ya dibadi mupatakana mudina mufua mudina kala buna dio ya dibadi kadisidia kadimboti gukanti otutari tamona vo nsaka zakulu zitalutila gana nsaka zinkwesu yensaka kaka kadi muna ntalulu kerika mama badi mama kerika mukiziunga ketu go kuna ndambu yina kamena kibeni makerika ku ye kamena mafuana ku mudiambu dina bata burla kakazi nsakazina kana kifulukena kansi butu na bontangu ifueni kadibu batadi tutamona gombandu nsakazi yantikidi nkatu kifulu kibalendi tini na imwini go ntangu nsaka ifueni bilu diditalanga mambu mansaka di mbanza yiboma bafoti fila muntu mosi ntangu tatu kuntwala ngusane balenda mukutula pusieri fufu bawatenda yikuna mapoto buna batula diaka babokilanga vo mafile muna mapoto ye muna ntangu zina kerika ba imburi minsaka ba kiziyunga ketu bakuna ndambu yina batalomba ku bamfumu musafo balenda mukutala kerika bweba walfueni bayirikila jo ya dibadi mugusafo di kala ye nkanukulu yikerika ye ifotinanga tubebaka ba promesse trop betu lomba ve stade nene betu kuza tungila betu municipal ba marque ya ba municipal ba metungaka na ba bandal na ba matete ya betu zona dia ka fe o chip kuza telema o betu ke tunga stade ba promesse betu zona dia ka fe betu bana boma
tufatiza yani muna sukuli neni di Victoria di dina muna commune di Matadi kuna Kinkanda muna mumulutidi mukilendi kikumi mosi ngona Aprili infu mafunda more makomode zodi kerika inkinti go activité di plaidoyer botola za isa di songedila una nkinti ubamfumu banti mubafoti lombila mukusande nkabula yima moustiquaire ma mena ye bilongu mudamdi kusande bambuka baledi kumukutatika bantu batula diaka muna liste yina kerika biziunga kietu ki Congo Central bontu pula kwani biziunga bi inkaka katuleni fila kana ku nde kerika zo ndombolu zoso ni ziyila meni ku ministre ukiziunga utalanga mama mavimpi mankangu ye inkundia ni u EPST yu zaisi munango wani yu futari matondo mafwana ku directeur pays Emonize projet mudambu yani tudidi kerika muna liste kiziunga ketu ki Congo Central bontu kwani puna diaka biziunga binkaka kundambu inkaka tuzamona vo mfumu kiziunga itasala interim ku Congo Central Justin Luemba Makoso yani diaka tomeni futula matondu mudambu di kutani na kubantweni kokoni mukingenga ye inkangu wakulo mukimvuka kunima ntendula zi directeur yoyo ni kerika bapangi tufatiza yande ki lendengi byufu ye zimfutu bantu babatomizaya mo mambu babakeri kuna lukutakanu luna mundiamudi mambu materila projet Dieudonné tufatiza ni dio campagne infunwani mundiamudi kusande balenda muko kaba konda kumbongu ma moustiquaire ma mena ye bilongu muntalu yi 840,000 mundiamudi masikulu muntalu yi 2197 puna bana banzonkanda muntalu yi 821,385 atondu mafwana kubeni kulubalo bakiliki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo